Jadi mah jangan horas. Agi apa tuh kinaneng mo tuh marbula gabi marbula horas. Anu macam bantu nama mawar lumubi madu. Sahala ni natutuan namin. Ini matutu manubugi ma sa luka akan natu sahala ni natutuan namin. Las, adu mama tuh. Amat teraja, dohor ngaliat na lulu, nagtuak ka na to. Asas sa luhum na, rak na las niroha, apalagi mo ima, di pesta sa naryo. Jadi saudari, magdohani pa, gundang mula-mula, asamar mula gabi, ang mula horas, umubi pa di kami, nasa hasuuton sa level. Satu butuh, pas memang godang sebuah asal sebuah kami amat tanaman tua di mata suang ninam nadia nadu. Tinggal di tangan. Terus semua amang godang sahalai asal dia tuh masalah selalu na dumuma boranya suhu. Lima dihita, terus sebagai satu kial martabang hidung undang lihat, terus disumah hita tutong terus marmene, yang nak kota do parumenta. Aduh suruhan tadi sih, tasimpel tak ulau non. Jadi damang masih ini, undang lihat ni, uhud do tak kena masih suka ni, uhud pani jolo parumen nami do anak nami.
Aja song lima lumawi matu anak kami do tu parumen kami mulutung besong di dabui tarpatu pahami lumawi masuk kami akan ada tua muna maradu kamu anak kami do parumen mama sumasa amat tadi